Check. Testing voice. Begin. Sing 19 years generation. Begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات ودبر وزينها بالكواكب التي تجري في منازلها، والذي خلق المخلوقات خلقها وقدر أجلها وأرزاقها، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الصلاة والسلام على خاتم البشر، أمينهم وأصداقهم وألطفهم وقائدهم، وهو حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يشفعنا بإذنه. أما بعد. There is no objective sentence except pray to Allah subhanahu wa ta'ala. He is our God, who has given us mercy and blessing until we came in this fantastic stage. Salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is guide us from darkness to brightness, from Jahiliyah era to Islamia era, namely Islamic religion. Al-Ma'ali Mudirul Ma'had Misbahul Ulum Al-Ustad Dr. Hamdani Khalifa Al-Magister. Your Excellency, first and second five-out director in Education Department, and also third and fourth five-out director in Guidance Department. Yang kami hormati ayahanda tercinta Al-Ustad M. Ali Saputra SPDI, Ustad Dedi Arifin SPDI. Yang kami hormati ibunda tercinta Ustazah Salmiati SPDI dan Ustazah Khadijah SS. Honorable teacher, honorable audience. Gerak dan kebersamaan merupakan dua kata yang senantiasa mengiringi pondok modern Misbahul Ulum dalam setiap langkah perjalanannya. Hal ini merupakan indikator yang nyata bahwasanya pondok modern Misbahul Ulum tidak pernah diam dan terus berkembang dan mengembangkan cita dan fungsinya. Jadilah bangsa yang kuat iman, kaya ilmu, kaya amal, kaya jasa, dan kaya harta. بلغ المعهد مصباح العلوم 22 سنة، وبهذه كثرة الطويلة تطور تطورا حسنا مع مراد الكلمة القيمة ألقاها سلف المعهد، وهي المحافظة على القارب الصالح والأخذ بالجديد أسرع. ولم يتم هذا المعهد إلى هذا حد من غايته، لأن المؤسسين يرغبون في أن يكون هو جامعة إسلامية نافعة للأمة. من أجل الحصول على هذا قرن أسمى من تأسيس، قام رؤساء المعهد ومساعدها بشرط الجهود والمحاولة والدعاء. The movement and dynamics is the first of togetherness with facility in which Islamia fraternity bond go in Shenzhen direction, the Islamic world country and modern. So we are 19-year generation, the big family of glory graduate that grow ourselves, look forward unity and fraternity bond to create an art collaboration, full creation, innovation, and achievement, which both at Big Ride Panggung Gembira is a site to find creation, unity, presentation to create an Islamic culture. Hadirin yang berbahagia, hembusan malam yang terus mengibarkan hijau dan biru, itulah bendera dan lambang PMMU yang ditemani oleh semangat hidup yang tumbuh dalam berbagai aktivitas dan kreativitas. Maka kami segenap keluarga besar Santri Akhir
sebagai generasi masa depan yang akan menjadikan moto pondok dan panca jiwa sebagai landasan hidup kami untuk menjadi generasi yang cemerlang karena kami Glory Generation. Dan dengannya kami hidup dengan kesederhanaan. Kami bekerja dalam keikhlasan, kami berjuang dengan kemandirian, Kami bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. kami berpikir dalam kebebasan, dan kami senantiasa belajar hidup menghidupi, bergerak mempergerakkan, berjuang memperjuangkan demi terwujudnya kejayaan Islam. تجمعت لذاتنا ووصلت أنصد رجالنا في هذه الليلة السعيدة وفي حدث الشريفة لذا وجه احتمامكم نحو هذا استعراض. Come together to our fantastic stage, which innovation, full creation, time to create abilities. So we are 19-year generation, the big family of glory graduate. Proudly present to you Panggung Gembira 19-year generation. Datanglah bersama kami ke panggung fantastik yang terinovasi, tempat menggorek kreasi, waktu mengukir prestasi. Maka kami segenap keluarga besar santri akhir 619 ingin mempersembahkan ke hadapan hadirin sekalian Mahakarya Seni Akbar, Panggung Gembira 19-year generation. with our motto, The plan to the new wish. berdoa ikhlas, Bersabar keras, berpikir cerdas, dan bekerja keras. Satukan hati, satu rasa, satukan pikiran untuk karya terakhir. Opening, let's open our agenda by reciting Al-Basmalah. alangkah baiknya kita mengawali acara kita dengan lantunan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudara kita Ridwan dan Aulia Fahnur. Kepada Ridwan dan Aulia Fahnur kita persilahkan dengan segala hormat.